Nes je leisgre fölum a ha van frostbekakking ha tje kalverum en seo a hir a behe oprige chursjachet san jid of rún. Ier friensipel Mharsaili en dochter Marsaili NicLeòid. Faaltjerif go SpeakGaelic of Mharsaili. Nes je sauna 4 janne toe na halpe a hasje voor hoes. Kimmer chursje violas in de Gaelic ma. Wel, wat bekken Gaelic ac in de stui. Het bekken Gaelic ik Mhòir, is van Gaelic ik mo henner, tuuf Mhòir cwtioch. So chlach sin na vakin, na de vami gliog, is stui. Is een noer sin, van Gaelic ac in se winskol, is een aardskol. So fa sin gli forstenoch, een doi sin. Gli orsnoch er o koremakin, Gaelic jumsig ik, ga ire, ik een skol cwtioch. Is varker sin, van Gaelic ga ire chorik in se chorsnoch. Ik na sjaun doenje vaan, se chorsnoch, is va buien chorsnoch ac in tai Gaelic. Violanish, is geriet zijn klasken eicher doi. Ner va mi hinog is babischgo doch in de klasken sin. Lemma vaher is jums sin bekken Gaelic coibhneil. She's called na sjaun doenje, ik ro Gaelic, zijn skire heen. So va mi er ma chorsnoch ga ire a choriken, leis Gaelic ner va mi Aoigh. Agus an canig sif ma ha gyda sif iolbach eidd dwlchainj Gaelic chachtaf? Còimhearsnachd, chomhairle, chachanin gyfeil, charo Gaelic gylior sy'n sgire i cynnawmsyn. So gyda hwg mi dwlchainj, dych I cwym ar a chanes sy'n hyn, itcher. Ach, se trofi gywns Gaelic mae'r unifach a hamir jingo filantoch go, ire filantoch go yw. Get hami haast, y gywns na Gaelic. So còimhearsnachd, chynnydd Gaelic dych I cwyach I guess, heb ik zoek wel eens een ulle jolbach in de vigioensige Gaelic, maar in een welch. Kim er rein u heen zijn? Wel, ik groeis erf. Maar ik zeg het heen, just van mij grimmig gach korm, a vacuum, niet van mij Aoigh, maar hoort mij van mij het ook in de klassieken, se chorsnoch, niet van mij Aoigh. Is niet van mij een jekere, babisch go Seachdain en se chosher, se winskol, agus een aardskol. Smar sin van mij tukkel, tukkel na Gaelic, tra vi Seachdain or an Gaelic. Is een noer sin, rei mi bekken Gaelic ik kan olhei, hiach na misje, hulle sin, dus een vien toshig richt. Ach, saun na de hoshig misje, de hoes eindelijk Mharsaili, na de hosh mi geriru, a tukkel na Gaelic. Is vi klach na Gaelic. Is chin bio, tron na Gaelic, tron na hoes eindelijk vai. Agus, tia chorle ma ha a vedig tu dugunja ha Iddyn slia gefilentes achstoch a ha fémach rutbik gevarach kutji. Gyda'r diolchist, sŵl mi se, is cwt mi se fi crwch coirsnoch clachgi chimach alorst. So volyn se gymor, bydwynja, y crwch coirsnoch, egys y clachgi na hachga le carriage. Gymbydd ysgeidji, daif le carriage, tron y Gaelic, y cwrsias na banan, trefian na Gaelic, fe nir hosioch. Sin yn hor y fyrig mi fyrin god dynis yn bi ha fiach yn I erig sy'n ire filanta sa Gaelic. Agus, cymryd a hasif ma ha a cwrdd doch wyt Gaelic yn sasas yn nuparacaf ag Mharsaili? Wel, ha Gaelic y cria Mharsaili mar isacet, egys sy'n ar canan, egys ha sy'n wlyg a gwper, so math na Gaelic, trofian na Gaelic, sa hwla fa. So sy'n Gaelic ha mi clach gwaith a lyc a cholisio, egys I gach ire, leis na Hollanich, like oprichen, ik gach committee, ik ir a woerst, just a hulle doi, has je na cud Gaelic hosioch hulle sianile, so hij cria noeper. Wel, dat blijven Mharsaili, je hebt zien korm en tulje kapte hier of Kolderif, dan zat je het eerste program. En is je ha met tallichtje faaltje a dash a chur een dochter Marsaili NicLeòid. Ier principal Mharsaili. Nes Mharsaili, ga je tra aarstoelbom ek of hij glasge, agus of hij oprijden. En is je geen pikken met een sin? Gydarif, se hiet mag ga ik al hij glasgu, is rein me kiem en criniolis, is chors en gwan, is gierig en jay en al hij akel ga ik al hij oprijden. Is rein me kiem meester en sin, lees je gaan het Rural Regional Resources Planning. Riest en rein criniolis. Is chors syndrom. Cwtioch, is een jay sin hosh mi gwper gyperfesiente, is een jay cwrdd bliana chomhairle gan olhai, is hosh mi i'r PhD, is
Be cuspere yn rachtas ac Gaelic snatch opbroch. Agus sawn yn oer sy'n y hwyr mi cormadol i'r chwrs un tygi. Agus fa mi cryniolus agus Gaelic i'r hile tron rachtas sy'n agus chors yn gymwr. Agus ha fólaseach go bhfuil dúnsacha a cóirse dhéobh. Déanana cusparan a bhá a dhéadaí gus a ramsacha? Gymwr y cord yr yw'n sy'n fi coed idd Diolas canan, fhèin anya is mar a hasin y tors bwy i'r clachga canan yn y jyffyr bwynion. So sy'n y siors y dawn sy'n cael cord yr yw'n sy'n. Agus a bhí sy'n cwdiach gyntwg yn ramsacha gacaf sef gyntwg yn halfaris? Hasid ffi'r gyharis na rhaid mi gwper i College Archcas na Halapa. Fa mi yn sas yn prosiect eter olhau yn Rhynyorpa. So fa corym ac am y dog yn y Greig, gan Hwain, sy'n garmals, gan etals, Sbaen, Eirin, ymwch uwch. Is chors yr ymwyr eich fa mi cho fforstnoch yn dŵr mi corym. Ach stoch yn corym y biar y hwyr mi beg yn gyro mi i'r fforlach rawn sy'n hi. Stoch y siabli yn ras, agos hwyr mi corym y dolen nhw go sialen nhw. Agos fa mi stieitje hawlan sy'n sy'n corys 3 miasyn. Is fa sy'n sorych dy ma, fa mi sgrifeg lior nod y gwper i'r lior i cynawn. Agos fa mi stieitje ag olhau o tago. A per corym? Fìor diw corym. So fa mi rís go fforstnoch yn dŵr mi'n corym sy'n. Agus Jane rút is mó ha cóirse rút me bhí gopar an fóldam? Wel, ha hwla na wasgolu. Agus sy'n rút ha cord yr yw'n sy'n gymwr. Bi rút yn ŵre yn ochgag na'n biel o gachwa is biach am ni girach geilach yr yw. Agus rút eile ha cord yr yw'n chael mi yn satan yn chegas gyda'n diw bafis go. Agus ha hat y cord yr yw'n gymwr fi girach y brosnach ag olanich am sy'n arsy'n ioch. Sien o mi yn ywys. Fi lysad, sy'n rwyd a cord rym gymwr. Egas am mi ffeich yn y cwbrich yn ac am ys by mi girach smwynsil am hyn o byffyr hylym fi ras i'r bilw clas yr eist. So ha sydd uabhasach ma gybi corym stelym y fi girach y bilw clas ys fi chegasg oedden i'ch cwtioch. Agus sio ceisio fys bicwr yr y hwla dynia ha tŵlorn yn sio yr SpeakGaelic. Je am fachgol nio a Mharsaili i Charlotte agus cyrson? Siog, wel, sy'n napers dy hwch mi se chafi torrych gyn sŵhyr. Egas hwch mi napers sy'n, hwns gyda sy'n yn napers tad fi gamstwrach trom y fehe yn doi, yn sgach doi. Fe mi tŵn oper y chyrys diach ac yn i'r hosioch, is yn ŵr sy'n. Mae halwch yn dat sy'n bi fe mi tŵn oper y chyrys diach ro waif. Egas gos sy'n mar a chai mi eisiau hwcal stoche. Egas sy'n mar sy'n a hami na ma fehe giroch. A persg yma glich. Tapl of gymwr y Mharsaili a per tlach gahad i fi awn y capdych rif. Agus am yn doch ys gyn cwm sy'n ferf y brostach ag olnig gys twyliach Gaelic i ywnsach ych.